Mwaramutse, turi tariki 23 kabiri gatatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Hari ikibazo gikomeye gihari. Ntiruzatsindiye intambara niho mpereye, kuko umunsi ku wundi turibwira ngo intambara irarangiye, nako muribwira ngo irarangiye, ubundi gikomeje. Ubutaka bwa Repubulika ya Congo muri Prezelo akomeje kubera urugamba rw'injyana muntu rwa bucece bwombe FARDC Wazalendo bahanganye na mama 23 twirwaneho mu buryo bukomeye cyane. Ariko bano bagabo babanya Kongomani cyangwa se Abakongomani abazahirwa biza umuvuno, ariko uyu muvuno twe tubuze muri Venezuela, tunabuze nanone kandi muri Vietnam. Gucukura indaki ziva mu gace zikagera mu kandi, ibisi babyize ryari. Kuva muri Mulema kugera Prezelo hakozwe urugamba ruremereye bashaka kwigarura position za M23 twirwaneho. Ariko amakuru ari gutangazwa n'ibinyamakuru byo muri Congo ndaza kukubwira aremeze ko ahubwo bizaje kurangira twirwaneho ikoza agatendo nayo babaye nk'abashondana kamwe ku kandi. Agace k'ingenzi cyane kabereyemo imirwano nakahe, hanyuma se utu duce twafashwe bigenze gute? Mama 23 twirwaneho barahamya neza cyane ko gutakaza Prezelo ibyo ngibyo ari inkuru itazigera ibimpamo. Muri make ibyo FARDC itigeze ibona mu bihe byashize byararangiye. Niba itararwanye ngo yisubize agace ngibone tele, ubu byarayirangiranye, naho M23 ngo nta gahunda ifite yo kuzongera kurekura uduce, ibyo byaranze. Ndaje nkubwira iby'iki gitero ndetse n'izi modoka 6 za FARDC zifite imbunda za rutura hejuru zagejejwe mu gace ka Musambia, icyo zigiye gukora muri karere ka Prezelo cyangwa se mu gice cyegereye Minembwe, n'umugambi FARDC ifite ifatanije n'abarundi. Abarundi baba parakomando b'ingofero zitukura baturutse mu gice gituruka Makoba cyangwa se hino gato y'igice cya Baraka, bari kuzamuka bagana mu gice cya Rugezi, ngo nabo gahunda bafite n'imwe rukumbi n'ugutera M23 twirwaneho bakayambura tele. Ndabikubwira byose atari byo gusa, ariko ndagarukaho menya ibingibi. FARDC ikomeje kwitegura intambara ku rwego rudasanzwe. Abasirikari bari guhabwa imyitozo. Ubu MONUSCO iravuga ko ari iri gutanga imyitozo yo kurwana amashyamba ibizwi nka jungles. Abandi basirikari 80 b'inkorokoro bari guhabwa imyitozo na MONUSCO yo kwitegura cyane cyane kurwana mu mashyamba y'inzitane, kugira ngo bazajye gufashana bagenzi babo bari kuri front line, kurwanisha amaboko, kurwanisha amaguru, ibitekerezo ndetse n'imbunda. MONUSCO ngo ni ngombwa cyane gwa imyitozo ikomeye cyane FARDC kugira ngo bazajye bakorana mu bijyanye no guharanira ko amahoro n'umutekano biboneka. MONUSCO ariko irashinjwa uburyo bw'ubugambanyi bukomeye cyane kuri 23. Ariko se n'ubundi James Swan kubagira muri iyi MONUSCO ngo ari ibintu byinshi byahindutsemo, kandi nayo 23 birebe bikabura icyo babikoraho. Nibiki ndabikubwira gusa. Ariko abo muri Baraka bo baravuga ati ntawamenya, ubwo buracyari bwinshi nyuma gukomeza kubona imirongo miremire y'abasirikari ba FARDC baza muri Baraka. Ariko mu gice cya ruguru ukabona kuri rezo sosiyo indi mirongo myinshi y'abasirikari batwirwaneho 23 batazira kuba u Rwanda bamanuka mu gice cya Musonjo bakomeza kwiroha muri Minembwe, abandi banyura mu gice cya Tubimbi bamanuka muri Mwenga. Baritegura cyane cyane ko urugamba rushobora gukomeza cyane ukajya muri Fizi, Baraka ndetse ukarwamanuka mu ntara ya Maniema na Tanganyika. Ibise byagenze gute ndabikubwira. Atari byo gusa, menya iki, ambasade ya Israel muri Congo, ambasade ya Congo i Yerusalemu, n'ubufatanye bukomeye cyane hagati ya Israel na Repubulika ya Congo, nyuma ko twabonye abasirikari b'abanya-Israel boherejwe muri Congo gutoza aba FARDC ngo bagiye kunoza noneho gukorana kwa nyako hagati y'ibihugu zombi, maze imikoranire y'ibihugu zombi izabyara umusaruro. Niki bitayeho turabigarukaho. Sibyo gusa, yitwa Corneille Nangaa Yebelwa, n'umuyobozi muzabikorwa wa AFC23, yagaragaje neza ko ategereje ko Joseph Kabila Kabange cyangwa se Joseph Junior Kabila Junior aza kuyobora uyu mutwe wa AFC23. Corneille Nangaa azinga imihoho cyangwa se atanga imihoho, maze Kabila Kabange ari uyobora uyu mutwe wa AFC23. Nkare reka nze tubigarukeho byose ko zakabaye. Yewe ndumungu wa Kamanzi uruwande kugira ngo tubane tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze aho waba uri hose, kandi nkwibutse yuko wagize neza kuduhitamo, natwe turabikunda kandi turagukunda. Ikaze rero.
nivyo ikomeje kuvuga ku butaka bwa Republika ya Congo bikomeje gutera benshi kwibaza byinshi cyane cyane ko ino rugamba rukomeje kurangira kwarwo n'amaherezo yarwo. Ni urugamba rurimo utuntu n'utundi, rurimo uducenga rurimo uguhangana gukomeye, ariko ni urugamba nanone rutavugwaho rumwe bijyanye no kuba FARDC yarakomeje nayo gushinga ibirindiro byayo kavuga ko izakomeza guhangana. Reka aribyo duheraho ivy'urugamba rwabereye muri Kivu y'Amajyepfo ho muri territoire ya Fizi, ariko kurande rwa M23 territoire ya Minembwe ni mu gice kigana Pwezelo, ariko naruva Pwezelo ugana mu gice cya Musambia werekeza mu gice kigana Baraka. Reka dere ku makuru y'imyiteguro y'urugamba byagenze gute. Ibyo byiza urakoze kuvyemera. Mu misi ishize tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 nyuma yuko agace ka Pwezelo maze gukamburwa, FARDC yohereje abasikari bagera ku 150 baturutse mu gice cya Baraka baza mu nguni yepfo yegereye Tanganyika, ariko batari bagira neza ku cyambu bazamuka bafite ibikoresho. Abasikari bahuye na bagenzi babo baturutse muri Mulema bari bamanukanye inkomere z'abasikari ba FARDC n'abarundi, maze hahitaza ubwato bututse mu Burundi buzanye abasikari b'abakomando. Abasikari b'abakomando b'abarundi bari hagati y'150 n'210 bahise berekeza indani mu gice cya Baraka kugira ngo bajye guhura na bagenzi babo. Uribuka ko muri iyo minsi bari bamaze kurasa kuri Baraka ku kigo cya gisirikari cya FDNB barashishiye drone ndavuga M23. Abasikari b'abarundi bavuye muri ubwo bwato binjira muri Tata ibageza aho ngaho mu mujyi wa Baraka, maze ibaraka havanwe inkomere eshatu z'abasikari b'abarundi bakomerekeye muri icyo gitero cyabereye ibaraka. Basanga bagenzi babo kuri bwa bwato buhagaze neza ku cyambu kiri hagati na hagati. Hanyuma abasikari ba FARDC n'abarundi bamaze kwihuza muri Baraka bategura irindi tsinda ry'abakomando. Kumbi babandi batutse ruguru muri Mulema bari bamanukanye ibikoresho, ariko bari kumwe n'abasikari batwaye imirambo n'abasikari benshi bakomerekeye ku ndwi ku rugamba. Igihe babasikari bajyaga ibaraka bajyanye imirambo ya FARDC, ariko inkomere z'abarundi n'abapfuye b'abarundi binjizwa muri bwa bwato barongera barambuka bwururukira cyangwa se bwomokera muri Rumonge. Icyo ngicyo kivuyemo. Abasikari b'abarundi na FARDC bakimara kubona ko bene wabo bakomerekejwe bandi bagapfa, umujinya warabishe, maze ku itegeko rya Lieutenant General Jules Banzamwilambwe na Prime niyo ngabo bari bamaze guhabwa na Tshisekedi Chilombo, bategura itsinda ry'abasikari ba FARDC ndetse n'abarundi, ukongeramo abasikari bakeya babanya Blackwater cyangwa se abacancu ba Blackwater ngo bazamuke batuke Baraka baze bakambike mu gice cya Rukenia himisi 5 mbere yuko bakomeza urugendo. Muri iyo misi 5 barakambitse muri Rukenia, hari imirwano yumvikanaga mu gice kihegamiye agace ka Kipupu ndetse no mu cyerekezo cya Mulema. Nanone imirwano ihari M23 ishaka kwigarurira. Ibyo byaje kurangira M23 ibuze controle y'utwo duce ijya mu misozi yaho ngaho hakikije, bari bateze mu nzira ngo M23 nimanuka bayisubiza inyuma n'imbaraga nyinshi. Baje ko na M23 bidakunze bahise bazamuka binjira muri Mulema, niho bahise bashinga ibirindiro zabo. Uribuka yuko muri iyo minsi nabikubwiye, ariko harandi yasigara bahise baturuka Kalemi bazanye ibikoresho bya gisirikari biri muri inzu bw'ikire bashyize Baraka, haza n'abandi basikari benshi bakujya ku mirongo imbere ku rugamba. Iri tsinda ryo ryarazamutse riragenda riparika neza muri Rugezi, nuvuga ngo ku ipfundo ry'ishyamba rituruka muri Minembwe, Pwezelo ndetse n'agace ka Mulema, abari kurwanira hepfo gato y'agace ka Musambia na Rukenia. Angakirwa itsinda rya FARDC y'abasikari batari bakeneye ibikoresho byinshi, ariko abagenzura cyangwa se abakoresha uburyo bwo gutata bakoresheje drone bari muri Baraka indani bavuye muri Pwezelo bahita bakomereza Baraka, ni nayo control room ubungubu ngiherereye. Rero abasikari bagiye muri Mulema bahawe itegeko ryo kuzagaba igitero gikomeye cyane kuri M23 iri muri Pwezelo, kandi bazakora ishoka byose bafatiye Pwezelo. Abaturutse muri Uvira ntabwo ugeze wamenya, hari itsinda ry'abasikari baturutse muri Uvira mu ihembe rituruka muri Uvira mu gice cy'Uburasirazuba uturuka muri Pwezelo, ariko baje rwange gake kugira ngo M23 itazabimenya igahita igaba igitero kuri Uvira, ariko bakambika neza agace gahigamiye kuri Uvira mu metero 25 turutse kuri Pwezelo. Baza rero indani baturutse muri Usepu. Abasikari ba FARDC bakimara kugaba igitero kuri M23 muri Pwezelo, M23 yahise ibona ko ifite urugamba rutoroshye rwo kurwana, ishaka kuvanamo Mulema na Kipupu kugira ngo ite yizera umutekano. Iki gikorwa cyaba gikorwa kiremereye. Kivu Morning Post dore ibyo yanditse. Kuwa mbere tariki 20 Nyakanga 2026 habaye imirwano ikomeye hagati ya FARDC ishyigikiwe n'umutwe wa Wazalendo n'abarwanyi batwirwaneho bafatanije na AFC M23 mu gace ka Fizi Middle Plateau rwagati muri misozi miremire ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Bakomeza bagira bati
izi ntambara zabereye mu gice cya Tanganyika ku ruhande rwa Pwezero, cyane cyane hafi ya Kanguli na Asililo. Abazi neza Kanguli na Asililo aho biherereye ni munsi gato y'Iburasirazuba by'agace ka Mulema. Batangiye kuwa mbere nyuma ya saa sita bakomeza kugeza nijoro cyane mbere yo gusubukura kuwa kabiri tariki 21 Nyakanga iby'imirwano yabo kuri tele. Ikinyamakuru gikomeza cyabo kivuga ngo nk'uko amakuru yibanze yemejwe, twirwaneho yabashije kwirukana ingabo za leta. Nk'uko umwe mu bayobozi ba Kongo muri ako karere waganiriye na Kivu Morning Post abivuga, ingabo za RC Armée Révolutionnaire du Congo ishami rya gisirikare rya FC23 lifatanije na twirwaneho ngo ubu nibo bagiye kunzura umuhanda uhuza Pwezelo n'imijyi ya Kanguli ndetse na Mulema. Muri cya gitero FARDC yagabye kuri M23 ntabwo cyabahiriye, ahubwo baje gusanga M23 yariteguye. Ariko mbaza ngo none ni gute byagenze, kuko urebye intambara yaratinze. Ni intambara maze iminsi igera hafi kuri 3 kuva tariki 20 ku itariki 19 nijoro 21 kugeza hafi kuri 22 imirwano iba. Ariko ngicyatumye imirwano ikomera cyane ni uburyo bwo kurwana kwa FARDC bushya bwazanwe kurwanira mu ndaki. Ubundi uburyo bwari buzwi rimwe na rimwe kuri 23 ni henshi twagiye tubona amashusho agaragaza FARDC isenye indaki M23 kurutugo twabonaga FARDC ikoresha uburyo kurwanira mu ndaki. Rero nabo ngo batangiye kurwana mu ndaki nk'indaki ikomeye cyane yazengereje M23 ndetse kavuga ko ishobora yatakaje abasirikare geza ku 8 ni mu ndaki erere muri Kanguli mu gice gihegamiye Mulema, ariko uturutse mu gice cy'amajyepfo y'Uburengerazuba bw'agace ka kumuhanda ugana muri Mulema. Amakuru akemeza yuko rero ibyakomeje gutesha umutwe wa 23, ariko nk'igisirikare gifite abasirikare benshi b'abanyamwuga batojwe neza ngo baza kubyitwaramo neza. Ndakotinga ibyanditswe na Kivu Morning Post, birangira uyu muhanda bawigaruriye FARDC bayisubiza ipfo. Bivuze ngo operation nyirizina FARDC yabaye zero. Icyo riyemeje kugeraho ntago bakigezeho. Umugambi wabo gufata aka gace uyu muhanda ngo wigaruriye maze bazafungurire uyu muhanda imodoka za gisirikare nakubwiye bazanye zinjira neza mu gice kigana Pwezelo byaranze byanze kurya. Ariko nanone ku kindi gice kigana indani muri Musambia, amakuru akemeza ko FARDC nabo batangiye gutega igico M23 bashaka kuzatora ngo bahite binjira neza mu gace kabageza muri Gakenge kugira ngo batangatange M23. Muri make dore ikiri gukorwa hangaha. Mu gihe FARDC mu gice cya Pwezelo bari kubona biri kugura, bahita bajya gutera mu gice cya Gakenge, ubwo n'undi ushaka kugana muri Minembwe. Hanyuma mama ko yagaze gitebona urugamba rw'igihe hirya ba muri Pwezelo bagita bongera gutangiza burundu inzira igana muri Pwezelo mu gihe bamaze kujagaraza M23. Gusa ngo dukurikije umubare w'abasirikare M23 yazanye muri mukano karere isarisha kugurana cyane kuri M23 kuri FARDC. Oyagaba icyo gitero kimeze gutyo bibwira ko agiye gutesha umutwe wa 23. Buryo umubare w'abasirikare benshi urakonta iyo bafite imbaraga ndetse n'ubumenyi bwo kurwana, uko bahita bigabanyamo amatsinda ahantu hose uteganya kubatera bakaba bakwiteguye. Hanyuma rero nk'uko ikibazo gikomeza kivuga kiti muri iki gihe nta mibare nyayo yabaguye muri ako gace iraboneka. Iyi mirwano ibaye nyuma y'icyumweru kirenga cyituze muri ako gace nyirizina ka Pwezelo cyangwa se katuvuge Fizi. Kuva mu ntangiriro za Nyakanga ingabo za Kongo zahagaritse imiyoboro y'itumanaho na internet muri aka karere. Ikibazo ngo kirimo guhana abaturage bo muri ako gace nk'uko bivugwa na societe civile yo mu gace ka Fizi inamagana guhungabanya itumanaho. Uvuze ngo nta internet iri muri Fizi, ari mpamvu imirwano yabaye nk'ari bucece iba mu buryo bwa silence imenyekana imaze umwanya yatangiye. Nk'ubwo imirwano yatangiye kuva tariki 19 nimugoroba tariki 21 yamenyekanye tariki 23 mu gitondo kare. Ngahibaze nawe bari minsi iciyemo bitewe nuko internet yaho abari bayo batanga amakuru ndetse n'abaturage bashobora abayenzi babo cyangwa se imiryango yabo amakuru ntago biri gukunda kuko internet iri bloqué muri kara karere. Ikahita byongera rero kwemera FARDC gukora ibikorwa zayo mu ibanga cyangwa se mu buryo bwa cece, ariko na M23 ikarwana nabo muri ubwo buryo nyine birumvikana. Tuve kuri iki gikorwa cy'imirwano kiri kubera rwagati muri Fizi muri kara karere nyirizina aho imirwano ikomeje kubera nyirizina aho bari kurwana ku rwego ruremereye. FARDC ihanganye na Wazalendo na M23 twirwaneho, ariko ifatanije na Wazalendo ndetse na twirwaneho ndetse n'abarundi barwana twirwaneho na M23. Urugamba rusa na rwongeye gutera kwibaza kwinshi cyangwa se kwibaza byinshi nyuma y'imirwano itoroshye yabaye muri ako karere. Hakomeje kwibazwa ikishobora gukorwa mu minsi ya vuba cyangwa se muri kino gihe imirwano ikomeje kuba akaga gakomeye. Hari kwibazwa ibintu bitatu. Icya mbere kiri kwibazwa, ninde uraza kuryozwa aya makimbirane n'amatati? Ninde uraza kuyaryozwa?
FARDC rero yikomeje kwikorera utuntu twayo gushaka imyitozo ya gisirikare ifatanije na MONUSCO. Wanyemerera gato nkamaza nagaruka kuri MONUSCO. Uravuze ngaho ujya mbere. MONUSCO ni umutwe wa gisirikare wa UN cyangwa se wa Loni ku butaka bwa Repubulika ya Congo. Baje gufasha Congo kubona amahoro n'umutekano. Uyu mutwe wa MONUSCO uravugwaho kuba ufite gahunda yo gushyisha mu bikorwa ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni umwanzuro 2773 wa MONUSCO uteganya ko M23 igomba kurekura uduce twose igenzura tukagarukamo ubutegetsi bwa leta. Icya kabiri ni ugushyisha mu bikorwa amasezerano ya Washington. Kugeza ubu yaba Loni yaba Amerika bose bavuga ko gashoza ntambara muri Congo utuma ibi byose bidashyirwa mu bikorwa ntago ari Congo ni M23 ngo n'u Rwanda. Buretse byabanje ari Amerika ibivuga ivuga yuko ifatiye ibihano u Rwanda, ifatiye ibihano M23 kubwo gukomeza gukora intambara ku butaka bwa Congo no kudashyira mu bikorwa imyanzuro cyangwa se ibyemezo by'amasezerano agena amahoro. Ibyo gita bishimangira neza cyane ko impamvu dukomeza gukora intambara muri Congo ari uruhande rumwe nyine rwa M23 n'u Rwanda bavuga ko bafatanye. Ubwo nibyumvikanye ko rwa Leta Zunze Amerika ibivugaho. Hanyuma Loni ifite umwanzuro nawe ugomba kubahwa 2773 herutse gufatira ibihano M23 twirwaneho ndetse yewe na FDLR ibashinja kuba ari wakomeje gutera amakimbirane ku butaka bwa Congo. None ubwo amakimbirane akomeje byagenda gute? Amasegonda 5 ngo ibitekerezo bazongire muri comment. Mu gihe bashinja M23 kuba ari bo gashoza ntambara batuma amahoro n'umutekano bitaboneka muri Congo, bikomeje byagenda gute? Bivuze ngo FIB Intervention Brigade ya MONUSCO ititangira gukora akazi ko guturisha akarere barwanya abateza umutekano muke. Ubundi nicyo biraba bivuze. Iyo bashyize igihano ku muntu ku mutwe runaka ujye umenya neza iyo bikototera. Ariko bizibuke ko n'ubundi MONUSCO muri wa mwanzuro wayishyizeho 2808 igihe washyirwagaho cyangwa songerwaga manda bikubusabe bwa Abafaransa n'Ababiligi, byavuzwe ko Intervention Brigade ifite gahunda yo kuzarasana n'uwari wese ukomeza guteza umutekano muke ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kibibwira ko bigiye guhita bitangira MONUSCO igatangira kurasana na M23. Ubigeze biba ahubwo hatangiye gahunda gusa nkaho bari guhuza ngo ari buryo bagabanya amakimbirane cyangwa se bagarika intambara mu buryo bunyuze muri diplomasi, mu buryo bworoshye, mu buryo wavuga ngo bw'ibiganiro bwo kugena uburyo bwo guhagarika iyi mirwano. Nibyo byagiye bivugwa ko bari gushakishwa, nibyo byagiye bivuga yuko MONUSCO ishyizemo imbaraga kugira ngo bikorwe ubwo buryo bwo guharanira amahoro binyuze mu kiganiro bishyirwe mu bikorwa. Urabizuka ko aribyo byagiye bivugwa inshuro nyinshi ko MONUSCO irimo gukoraho cyane, yifuza ko amahoro n'umutekano byaboneka, yifuza yuko habaho uburyo bukomeye cyane bwo guhuza muri make MONUSCO na M23 bagahuza, hakaba uburyo bwo kurangiza intambara, hakaba uburyo bwo guhuriza hamwe guhagarika imirwano. Ariko byagiye bikubita igihwereye ntacyo byigeze bigeraho nkuko MONUSCO bitangaza. Yabaye 23 ntabwo yigeze hagarika imirwano ndetse bakomeje kurwana FARDC. Reka mvuge 23 kuko n'ubundi ni washinja intambara, aho kurande ngo 23 bivuga ko ari kwirwanaho. Ubwo rero bivuze ki? Bivuze ko ngo MONUSCO ishobora kuba iri mu kagambana ahubwo kuri 23. James Swan uyoboye uyu muryango amaze gusura Tshisekedi Chilombo inshuro zigera kuri 3 zizwi, ndetse yaganiye na leta ya Kongo ryo guturisha Burasirazuba bwa Kongo. James Swan kuganira na Kongo ryo guturisha Burasirazuba bwa Kongo mu gihe muri Loni bavuga ko gashoza ntambara ari 23. Akabazo karahari. Hanyuma reka tuze kuri iki ngiki. Iyi MONUSCO niri gutoza FARDC kurwanira mu mashyamba. Bivuze ngo nyine nta kuntu FARDC bayishinja ibyaha kandi baratojwe na MONUSCO. Kuri uyu wa mbere tariki 20 Nyakanga abasirikari 80 bo mu ngabo za Repubulika ya Congo batangiye imyitozo y'iminsi 45 i Beni muri Kivu y'Amajyaruguru yibanda ku ntambara yo mu ishyamba no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, Junglers and Human Rights. Hanyuma nkuko bivugwa iyi myitozo iri gutangwa n'abarimu ba gisirikari bo muri Brazil babarirwa muri MONUSCO, igamije kongera ubushobozi bw'imirwanire ingabo za Congo mu kurwanya inyeshyamba za ADF mu gihe hashyirwa imbere amahame yo kurinda abaturage mu gihe cy'ibikorwa. Iyi ngabo ziri guhabwa imyitozo zibarizwa muri batayo y'1303 ya FARDC, ni ingabo ziri ku rugamba mu gice cya Grand Nord, cyane cyane mu mihanda ihuza Beni, Butembo na Rubero. Wibuke utu duce tuvugamo ADF, ariko hamaze iminsi avuga ko 23 ishaka kwerekeza mu gice cya Beni. Kubera iki imyitozo itanzwe maze bakaza guha iyi myitozo iyi brigade ikorera muri kano karere cyangwa se batayo ikorera muri kano karere.
kongera ubushobozi bwo kurwana no gusobanukirwa neza amabwiriza agenga imirwano nibyo guhabwa iyi FARDC yo muri kano karere. Gahunda y'aya mahugurwa ihuza imyitozo ngiro ikorerwa mu ishyamba n'inyigisho zo mu ishuri. Intego nyamukuru ni uguhindura imyitwarire n'ingamba za gisirikari kugira ngo bihuze n'uburyo umutwe wa ADF ukora. Uyu mutwe ukoresha amashyamba y'inzitane ngo ya Beni ndetse na Rubero mu gushinga ibirindiro no gutegura ibitero byibasira abaturage bo muri ako gace. Kubw'ibyo MONUSCO ikaba yiteguye gutanga umusada cyangwa se yo gutanga iyi myitozo kugira ngo habeho uburyo bwo gukorana na FARDC mu kurinda abaturage b'abasivile bakomeje kwibasirwa n'ibi bitero bikorwa na ADF n'indi mitwe yoshobora kuza kwitwikira amashyamba ikagaba ibitero ku basivile b'inzirakarengane ndetse kabyatera amakuba ku baturage. Ino mpamvu ahubwo ubufatanye bwa FARDC ndetse na MONUSCO mu guharanira ukurinda abaturage b'inzirakarengane, abaturage b'abasivile muri aya makuba cyangwa se muri kino gihe cy'intambara itoroshye yase muri kino gihe cyaba icy'imirwano nyirizina. Niyo mpamvu rero hari akorwa icyo gikorwa nyirizina cyo gufasha abaturage kubona amahoro, abaturage kubona umutekano mu buryo bwuzuye. Iki ni igikorwa wavuga ngo kiri gushyirwamo imbaraga cyane n'abasirikari ba MONUSCO. Hanyuma tukivuga kuri ibyo ngibyo, hari ikindi kigomba kumvikana kuri aka gace. Ikindi kiri kumvikana muri kano gace ka Rubero nuko ngo position za FARDC ziri kwiyongera mu gihe na M23 nayo yogiye gutangiza uburyo kohereza abasirikari muri kino gice bitazwi niba nabagiye gutangiza imirwano. Ibyo turagira umwanya wo kubigarukaho aho gatije muri Baraka. Muri Baraka nubwo nakubwiye ko FARDC iri gushyira abasirikari benshi ndetse ikaza n'ibikoresho byinshi, bamwe bafite ubwoba bw'inzira ituruka Mwenga ishobora kunyurwamo n'abasirikari ba M23. Hari umurongo munini wabonetse abasirikare M23 baturuka muri Ruhinja bamanuka mu gice cya Tubimbi, ubwo ni Muziga na Mwenga. Bivuga yuko mu gihe bafite abasirikari babo bari mu gice cya Minembwe, Mikenge, bakanya n'abandi basirikari bari mu cyerekezo kigana muri inzira igana mu cyerekezo cya Mwenga. Bishoboka cyane cyane ko uyu murongo w'abasirikari batwirwa na M23 bashobora gukomeza bagana mu mihanda ihuza Maniema, Tanganyika, maze bikaba byatera intambara itoroshye muri kariya karere. Ari nako kandi bamwe bagira ubwoba ko intambara yakomereza muri Baraka. Gusa ariko uruhande rwa FARDC ukavuga yuko ngo nta kibazo gihari. Regan, umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikari byo mu Kivu Amajyepfo, yavuze yuko hari gahunda ikomeye cyane FARDC ifite yo kurinda buri santimetero yose ndetse no kwisubiza ubuce bwose bwafashwe na M23. Akari nabyo biteye wenda icyo twakita umutima wo kwihangana cyangwa se ari byo byatuma Kongo cyangwa se byatuma abaturage ba Kongo bakomeza kumva ngo batekanye muri iki gihe. FARDC ifite gahunda yo gukora ibishoboka byose ngo irinde abaturage b'abasivile ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubw'ibyo ngo ntabwo ibitero bizagera muri Mwenga batuze batekane, ntabwo iyi ntambara izajya kurwanira mu gice cya Kamitunga n'utundi duce twose dutandukanye. Bisa naho ngo FARDC iri maso iteye gukora igishoboka cyose kugira ngo irinde buri territoire yose, yose irinde buri gace kose ko muri ibyo bice batekerezamo ko M23 yaza kugabaho igitero kugira ngo batange igisubizo cyo guhangana muri aya makimbirane. Rero bakaba biteze yuko bishobora gutanga umusaruro wa nyawo wuzuye, ari nacyo benshi bari guheraho bavuga bati reka dutegereze iki minsi iri imbere ihatse. Hama tukivuga kuri ibi byo muri Kongo, nyemera tuvuge ku bufatanye bwa diplomasi hagati ya Kongo ndetse na Israeli, aho Kongo igushaka abafatanyabikorwa bayo benshi. Israeli na Kongo ntabwo ubufatanyabikorwa bwabo ari ubwa none, oya, bamaze iminsi bakorana ndetse FARDC igihabwa imyitozo, abasirikari babo bahabwa imyitozo n'abarwanyi cyangwa se abasirikari turuka muri Israeli Defense Forces, ingabo zo muri Israeli bahayirwa muri Kasai. Ibyagiye bigaragara mu minsi ishize ubwo abasirikare benshi ba FARDC baherwaga imyitozo mu gice cya Kasai Kongo, aho amakuru yemeza ko abasirikari ba IDF babwiraga FARDC ko igomba kurwana kandi igatsinda urwo rugamba rwana narwo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ngo intambara aribo bagomba kuyitsinda bagaharanira ngo usugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati ise natwe turi mu ntambara, twifuza ko mugenda mukarwana mu buryo bwa Kisirayeli, akarimwe mutsinda iyi ntambara apana gutsindwa ku rugamba, mugende mu rwanisha ubushobozi bwose mwahawe muri iyi myitozo ya gisirikari. Rero biri kuri ngaho bari kufatanya mu buryo bwa diplomasi. Amakuru kwemeza ko leta ya Israeli igiye gufungura ambasade yayo i Kinshasa
ntago barafiteyo ambasade, ariko barateganya cyane cyane ko bitarenze intangiriro z'umwaka wa 2027 ambasade ya Israel muri Congo izaba yaratangiye gukora. Ari nako kandi Congo yifuza gufungura ambasade yayo muri Yerusalemu kwa Netanyahu. Congo irifuza kwafungura ambasade kugira ngo habeho ugukorana hagati ya Israel nyine na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni imikoranire ishyizweho umutima cyane muri kino gihe, ndetse biteze ko ngo izatanga imikoranire ngo izatanga umusaruro wa nyawo hagati y'ibihugu zombi, mu gihe nyine amatati n'amakimbirane ikomeje kuba byinshi mu isi. Bo bazakomeza mu buryo bwa diplomasi bakorana, kandi ibyatanga umusaruro hagati y'ibihugu bibiri, Congo na Israel. Bitege ubwo bufatanye ko buzatanga umusaruro hambaye mu isi iri imbere, yenda birashoboka. Yitwa Corneille Nangaa Yebelo, ati ngwino uyobore AFC 23 Joseph Kabila we. Uretse uribuka amagambo yavuzwe ubwo Joseph Kabila Kabange yabonekaga mu gice kirinzwe na 23. Musubize inyuma recap. Byavuze ko Joseph Kabila Kabange kuva M23 yabaho ayiri inyuma, ngari niyo mpamvu yanze kwihibya isaba, ananga no kwirwananga yitsindi 100% ku butegetsi bwe. Kuko M23 ntagari ku butegetsi bwa Tshisekedi Chilombo, niko kuri yabaye kuva mbere yabatangiye ari CNDP isa uburenganzira bwayo ntibuhabwe kubwa Joseph Yungu Kabila. Gusa Kabila akaba we yaremeraga yuko FDLR bagomba kwirwanya, ndetse yakoranye n'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda zijya muri Congo guhiga FDLR. Kabila ariko kubwa M23 iyi ngiyi uyu munsi ya Corneille Nangaa ndetse na Makenga, byavuze yuko ayifitemo urutabi nyuma ko ashwanye cyane cyane na Tshisekedi Chilombo, atangira kwinjira muri M23 byanyabyo ngaze kurwanya uwo bari baremeranyije gusaranganya ubutegetsi wamwihindutse Tshisekedi. Abazwi iki kibazo ubwo yari muri Malawi, yirinze kugira icyo gisobanuraho, yirinze kugira icyo kivugaho ko yaba ari muri M23 bwa ari imigambi ya politiki adagomba gutangariza ku ikoranabuhanga cyangwa se mu itangazamakuru. Kabila nyuma yaje gufatirwa ibihano n'urukiko rwa gisirikare rwo muri Congo, byanamwambuye nyine ubudangarwa bw'umusenateri muri Congo, bamushinja ubugambanyi, bamukatira igihano cy'urupfu, bamushinja gukorana na M23 ibyo yahakanaga, ndetse na M23 bakabihakana bavuga ko badakorana na Kabila, ko yaje mu gice M23 igenzura nk'undi wese waje muri icyo gice. Mu minsi ishize Kabila Kabange yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamushinja gukorana na M23. Bunga muri ya Congo yavugaga yuko akorana na AFC 23 atari ibanga, basa naho Amerika ihamije neza ko ibyo Congo yavuze ari impamo ko Joseph Kabila Kabange akorana na Makenga. Kuri ubu rero Corneille Nangaa Yebelo asa naho we ari gufungurira amarembo Kabila ngo yinjire muri AFC 23 nka heri nk'umuyobozi w'ikirenga w'uyu mutwe wa M23. Uretse ubundi politike ni iki? Nagakino. Ni gute umuntu warwanije undi none bijya kuba ngombwa ko ari uyobora babandi yarwanije? Benshi ibintu kubyumva byaranze, kuko FARDC iyobowe na Joseph Kabila Kabange umuyobozi w'ikirenga ari president, yarwanyaga M23 babita ko ari abanzi ba Congo. Bigenze gute kugira ngo Joseph Kabila Kabange abarwa amagirwa kuza kubayobora? I don't know, atumve. Kabila nk'umuyobozi wa F23 cyangwa se at the head of M23, amagambo ya Nangaa agaragaza ko Tshisekedi Chilombo ibyo yavuze ngo byaba ari impaka za politike zigaragara ko ari izanyazo. Yagize ati ndifuza kubona Joseph Kabila Kabange ayobora F23, Corneille Nangaa, ndifuza kubona Joseph Kabila Kabange ayobora M23. Ibisubirwamo nk'ibyo Tshisekedi Chilombo yavuze ko AFC 23 ari ya Joseph Kabila Kabange. Ubundi ejya AFC yashingiwe muri Kenya. Igishingwa bamwe mu nyapolitiki muri Congo barimo na Tshisekedi bavuze ko iyo nguyu ari umutwe wa gisirikari wa politiki witwaza gisirikari wa Joseph Kabila Kabange atangirije muri Kenya. Byavuze yuko ari gahunda ya Joseph Kabila Kabange itangirijwe hariya muri Kenya, ndetse icyo gihe bivugwa Tshisekedi Chilombo niho bahise ku butegetsi bwe niho bahise batangira gahunda yo gukurikirana Joseph Kabila, bamushinja ubugambanyi ndetse anamushinja gushaka guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uravyibuka ko icyo gihe byavuzwe cyane ku butaka bw'iki gihugu cya Congo, bikavugwaho inshuro nyinshi yuko harimo akagambane n'ibindi.
Joseph Kabila Kabange bari bakomeje kumushinja yuko rero ari umwe mu bantu bari gushinga umutwe wa AFC, ndetse kuri AFC atari ya Nanga ari ya Joseph Kabila. None Nanga ari guhamagara ko Kabila yaza akayobora iri huriro rya AFC cyangwa se umutwe wa AFC 23, akaba ari we umuyobozi wayo mukuru, akaba ari we uyobora uyu mutwe wa M23. Ibyo benshi bashidikanya bakavuga yuko biteye kwibaza byinshi niba koko nta kibazo cyaba kibirimo. Gusa ariko abandi bagashimangira bavuga bati oya, nta kibazo kibirimo, kuko niba Joseph Kabila Kabange nabo nicyo M23 rwanira kari ukuri, gufatanya nabo ntacyo bya bitwaye. Abandi bati sino agafatanya nabo gahita hinduka kiyongozi, umuyobozi utaratangiranye nabo imirwano. Kavuga byinshi rero. Gusa ariko iminsi y'imbere bihatse byinshi, tuzamenya nimba Kabila zitaba buno butumire bwa Nanga akaza kuyobora M23, cyangwa se nimba zavuga ati mukomeze inzira mwatangiye, ngewe aho ndiratekanye. Iminsi y'imbere dakiye byinshi, sibyo? Gubwe neza, amaheri migisha n'amahirwe bibe kuri wowe. Samushalom.